যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रंग बेलायखेन दिबर जरानि हामबाय दिनै जों बिसेसके आं एडुकेशन EM ककबरक ताय आदार्स जोंनि इंडिजिनास लैंग्वेजनि डिपार्टमेन्टनि आंनि अफिस नगो कायसा ककथुम पान्दा माख्लायलायखिया आंनि लगे दङ जोंनि ककबरक डिपार्टमेन्टनि PU जोंनि बरंग्रां ब्रिजेश देव बर्मा कम खामो जे फाइनाय 19 जानुवारि 2024 46 ककबरक रिकगनाइजेशन डे जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियाव न जोंनि 7:30 नियाखबा 7:30 समायाव रैली खालायै चिनि अरनि गानाय गिनिनि जत स्कुलनि स्टुडेन्ट्स रक टीचार्स रक ताई चिनि एडिसि हापांनि चिनि स्टाफ रक नतयै कायसा कतर कायसा हिमबतक रैली खालायै जों 9टानि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थां सफैनाय गाबोन तैनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचार्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जत लुकुरक चिनि मो खमलंग आमचेनि जत लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाहाम लुकुरक नबो और पान्दाव फाइमाजोंना बागै जों विशेषके आं एडिसिनि EM ककबरक हिसाबै आं बुंनो कयो चिनिहा पान्दानो मसनै रिनाय बा इनग्रेटर रिनाय चिनि बरंगोनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आमनि लगे लगे जों तागलाय चीफ गेस्ट नगरायावक्रा हिसाबै जों बरंगोनां LUP लीडर ऑफ अपोजिशन चिनी अनिमेश देव बर्मा नो जों कयखा तागलाय जेसेकेपानो चिनी पान्दाव फाइमाजोंना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम नोंनि मानजोंना बागै चिनी बरंगोनां कमल कलई ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अमनि लगे लगे चिनी बबरंजन रियान ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट LRS अपनी लगे लगे चिनी बरंगोनांजो दलिरियान ऑनरेबल चिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनो बनो बचों कयखा माजोंना बागै अमहायकेना चिनी राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल EM फिशरी एंड ARDD TTADC आदिनो फाइमाजोंना कयखा अमा हाइक्लायनो चिनी EM सोहेल देव बर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स यट एंड ICA बनोबो माजोंना कयखा अमा हाइकेनो चिनी EM बरंगोनां अनंत देव बर्मा बनोबो माजोंना बागै कयखा ऑनरेबल EM PWD ताई RDनि चिनी रुनेल देव बर्मा बनोबो चुमलिंखा स्पेशल गेस्ट आलायजा नारवायंगै चिनी MDC ऑनरेबल गणेश देव बर्मा ऑनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमाइक्लाइनो चिनी DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनबचुं रिंखा गाबोनो नर्मतिनि जों मासाव दं बिसिंथै जे ककबरक जे लैंग्वेज नो ककबरकमो अनेके बुझाओ द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर है बांगाली बांगला बांगला भाषा किंतु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं करे लैंग्वेज इज लैंग्वेज नो बने बाकी जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव नि बिसिंथि नो जों काहाम खायै जों मो सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों काहाम खायै जों पालायनाय जों जतनो ककबरक पालायमानि थमैया
जे 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियावनो कक बरक जों सालायो कक गया सिरि सिटिनि सिमि चिनि आमानि कक चिनु मानि कक जों सालाय फैमाने एकमात्र सरकारी स्वीकृति माइया कमानी अनेक सभा खेलायलायखिया जतन से सभा कतर खाइकुका आनर साइमाना 1967 सालनि सिमि मानि कक बै मा फोरोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बै मा फोरोंनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिनि कक फैमाने यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबां मा चबा केबो थैकस केबो थैरिखा केबो थैजाबायखिया आबो नि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे कक बरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथतक सामुं सुमुंनि बिसिंतै जों आदिनो पालालायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पिउ जोंनि बरंमोन ब्रिजेश देबरमा बावनो तै तेसा सानाय Blake Hambai, Sini Honorable Sini Sarno, Blake Naitoke brief Rika, Sini Taklai 46 Cobro recognition day, some bono Bahiki Palane, Bono Bokaham, Kasai Kanaka, Hypanang Kicha or Tekiza Manzuana, Sini Sar Geta Bo concerned department Honorable EM Hisabe, Bo Pandani, Asuk Hangnai, and Pandano Changsana into Sarsan Sagachini Honorable Senior Sarpuna Samajamatia Tai Narwai Okrangi Pamans of Pena Chini leader of opposition Triple Legislative Assembly Varumana name is Debuma Tai Chini Joto EM Rohunke guest of honor Sarsan Saka special guest on Gaisini Orani local MDC Sabe Sini Varumana Bonis Debuma Bumans of Pena Tai Chini Chief Executive Officer Sini Sar Sike Jamatia Botonai Tai Chini Chief Legal Advisor Borongka special guest Nge Chini Department Secretary Hisabe Deputy CEO Sini Sar Boduli Narangkol Bohongkai welcome speech Narangai Ngai Taklai Sar San Saka Blake Naitotok Kai Sung Okobrok De No Sung Palanen Nayo Ngai Abuni Bagai Sung Taklai O Koborok de Sudu Sung Koborok de Simipalaya Chinera Sung Korok Noi Borokno Award in Radha Mohan Thakur Award, take a second All India Lal Tripura Award. Kaborni Bumuta Sung Tak Sakle Shok Togyako, Avokis a confidential matter, Zarapagi Sivana, Bornova Sung Chini Edisi, Nitorok Teki, Rang Dosaza, Ritrak, Momento, Aiki Bornovo, Tangeri, Mole, Borno, Kaboni. Chini Kokborok ni literature side ba hukumuku borong ni samung naye abo select lai jau nge taklai chau mana tabo thaimia ko peba sang abo chini next generation no tebe encourage ni bagai sang ediche hapang abo Kokborok de bruno abo hake award ru nge taklai tebo tongthong ni kok nge sang tak state government be compare khai ke borok ni sai sing kucuk saklo tong haniman tangi male chini boy bo publish kubang sini tagzora 170 lai tongkha phia o dinabo sung hane 15 ta boy sung release khlaine ebong 15 ta boy jotono roman script esija Kokborok abo release khlaine nge aboni bumor goro tong gorbo ber joto boy sahar jaka bongni bisingo chini bukuk sobita ni tongo kangnei ngai chini tako ositni bo kaham suyo bini kang tham tongo Ngai Swamir ni Tongo Kangsha, Shiva Bharata Tripura, Bo Olindor Lal Tripura ni no Basla. Bo Kup Kaham Suya Bini Botongo Kangsha, Ngai Bishoji Devon Bini Kangne Tongo, Take Omita Devon Mahni Bini Kangsha, Dr. Priti Lota Devon Mabu College University of Toronto Bini Botongo Kang, Bini Kangne. Lipika Devon Mani Kangsha, Biplop Devon Mani Kangsha, Dipro Kishore Devon Mani Kangsha, Ai Klaye, Sini Kangsiba Bijab Taklai, some Kokborok Devo, some English Kleine. Abono Karigo, some Saradone encourage Kleine Bagay, Sini drawing competition Tongo, sir, and Sini Kokborok poem, no, some Aro Canary, and Goborona poem. Abono competition, Poktam. I say, Saradone, some
tebo sini cover pordan bagai encourage khai tongo cover deni bisingte engke te kisa engke sini folk music college ni srungnai jo gor ba dino bong ni je traditional je uniform sungu gor go kaham kai gonai perform khlainai ga bhai ke jeng pura go naja ngai te kisa kai sini o program sini cover language development committee ni chongjal tongo aro ni jot member ono bosong khobar ka bor go finally cover kha bor go phaibiana engke khorong award di bor to tongnai no engke o writer go tongnai engke sacheng sat to san saka sini o khumulung gana gini ni student no bor tongnai engke teacher khumulung is ni bisingo klaija 100 jon teacher no song khobar kha engke bor go tongnai ai ke chini program motamuti kaham nungana mai khumulung folk music college ni bor to sabnai no ai khlai chini program kha khlayo kaham nungana ke boni bagai no rono bo जोंनो सुबाय तंमानि बागै जत मीडिया रना आं एज ए डिपार्टमेंट नि पिउ हिसाबै बा सार नङैबो आं नंनो पाइपलाय हामबाय एंके आपसुनानि